Ngucanio gatagati ka atongoria thiini wa kiama kia Jubilee no ithiite na mbere kuoya mwerekera mweru muthenya thutha wa ugi. Guku miaho iri igithie na mbere guikanaria mĩario ikonainie na unyiti mbaru wa munini wa President William Ruto mbere ya 2022 kana ukinyaniria wa tabarĩra cia uthii wa na mbere cia President Uhuru Kenyatta. Umuthi undu ni wonekire kuoya mwerekera mweru thutha wa gavana wa Kiambu Ferdinand Waititu na uria unyitaga mbaru Ruto na njĩra nene kuhithuria ni ehereirio maabitha kia ugitĩri undu uria kuruhanĩtie na murugamo wake wa kiuteti. Sisi tunajua clearly 2022 presidential candidate wetu ni huyu wako hapa, deputy president wa saa hii Dr. William Samoei Ruto ndio tunagojea kuwe rais wetu, kwa sababu sisi hatuwezi wekwa confusion na wale watu wamekuja na hiyo handshake. Wale wenye wamekuja kwa sababu wamekuja juu ya handshake yenye tuliheshimu na tukaipatia space, sasa wametubeba ujinga. Wameingia kwa nyumba, wameleta zile tabia zao mbaya. Abuge Kimani Ichung'wa wa Kikuyu na Alice Wahome wa Kandarani agĩmerĩkanĩte kwehererio maabitha ao a ũgitĩri. Guku Kimani Ngũnjirũ wa Bahati na seneta wa Naikuru Susan Kĩhĩko nao magĩkora gĩthagathago-inĩ gĩkĩ. Ule mzee wa kitendawili tumwambie ya kwamba karibu nyumbani, kama ni njaa ulikuwa nayo wacha tutakutafutia chakula, lakini fitina wachana nayo, wachana na fitina ya kusema hii na pale. If somebody is a failure, he is a failure. Awachana na sisi. Na mtu anaingia katikati ya Ruto na president wetu, mitauma ya kidole. Your Excellency, unajua tumejipanga na ameingia kwa nyumba ambayo ilikuwa imepangwa. So wakati ameingia ndani, asiingie kwa bedroom, atuongoja sitting room, aone ile maneno tulipanga. Undu uyu na kuri uguo ni ukuruhanĩtio na murugamo wa atongoria aya guthie na mbere gwikuruhania na uteti wa mwaka wa 2022 wario na thengia wa ritana ria President Kenyatta kumoria gwithemana na uteti na kwamba gwikirira ukinyaniria wa tabarĩra cia uthii wa na mbere. Maya magithiaga na mbere munini wa President William Ruto ni athiĩte na mbere gũteanĩria gũkorwo kwa njĩtũkano yothe thĩinĩ wa kĩama kĩa Jubilee. Guku akiuga kĩama gĩkĩ nĩ kĩhandĩte wega thutha wa ũtongoria wa mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta. Jubilee is not available for division or propaganda or games. We are one united indivisible party because we are very clear. This is a party that was born out of prayer and out of choice. Ngĩribotera Kameme TV, Njĩtagwo Mwaũra, Wagunya.